Mislim da sam do sad bio skoro na svakom GLS-u i prije nego sam počeo voditi GLS, sam poput vas uživao u GLS-u. Tu bi sjedio, gledao, povezivao se, mogao bi jest tamo potajice, što god. Ali od sad skužim, moram brzo voditi bilješke jer stalno se stvari mijenjaju, moraš stalno laziti na stage. I evo stvari koje sam ja zapisao kao nešto što je meni ostalo važno. Prije svega da vidim, GLS je vjerojatno jedna od onih konferencija gdje imate priliku u jednom danu čuti neke od svjetskih elitnih vođa sa predobrim savjetima. Drugim elitnim vođama. Da vidim, ima ovdje nekih elitnih vođa među nama? Gdje su ljudi? 1, 2... Ma ništa, vi ćete morati pogledati još onaj govor o poniznosti malo, ali većina nas je skroz ok. Mi smo tu da učimo. E sad, ako ste poput mene, onda ste vjerovatno više u ovoj kategoriji vođa ponavljač. Znaš, čuo sam jednom, čuo sam drugi put i onda trebao bi sad to malo i primijeniti. Pa evo par stvari koje sam si ja zapisao ove godine. Vjenci, još mi pomoć malo tu neku muziku nabaci. To. Iz onog jednog govora, ovo mi se jako svidjelo, kaže ovako: ako čekaš do zadnje minute napraviti svoj posao, možeš biti siguran da će ti trebati samo 1 minuta. I tako malo vremena nam ostaje kada stisnu godine. Ja uglavnom nikad ne radim istu grešku 2 puta, nego jedno 5-6 puta da budem baš siguran da znam šta ne valja. Priznajem, griješio sam, baš kao i svi. Evo vam je bila skroz dobra. Ne možeš promijeniti ljude oko sebe, ali možeš promijeniti ljude oko sebe. Danile, to nema nikakvog smisla. Ma ne, znači ne možeš promijeniti ljude oko sebe, ali možeš promijeniti ljude oko sebe. Sad samo mašeš rukama i neke riječi govoriš glasnije, još uvijek nema smisla. Ok. Možda ova onda. Neko je rekao, ono što te ne ubije, barem će ti narušiti povjerenje. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Ovo je jedna ova za nas šta odlažemo započet ili završiti stvari. Kaže, dobre stvari dolaze strpljivima, ali nemoj čekati predugo jer neće ništa ostati onda. Čekaj, imam jednu. Čekala sam, dugo čekala, samu sebe sam izgubila. Nekoliko govornika je ove godine spomenulo dođi ranije. Jeste čuli to? Pojavi se ranije. Imamo mi jednu dobru za to, jel? Tko rano rani, 2 sreće grabi, jel? A jel znate onu, drugi miš dobija sir? Jer ovaj prvi i onda... Mislim, mišolovka ipak mora odraditi svoje. Umirem 100 puta dnevno, a tebi je tako svejedno. Ovo mi je bila skroz nova i moram vidjeti, volio bi to primijeniti. Kaže da pravi vođa ne povraća po šefu, nego i proguta.
Ajme meni, nije mi dobro. Ajme meni, nije mi dobro. Ajme meni, nije mi dobro. Ajme meni, ovo je san. Neki dobre vođe kaže ovako: ne odgađaj za sutra ono što jednako lako možeš učiniti preko sutra. Ja se uglavnom držim te mudrosti. Ni me briga, nek sam zdrav, iako sam podstanar, bolje živim nego ministar. A di ih nađeš, Vjenci, di ih nađeš? Neki ljudi kažu da loše menadžere treba mijenjati često kao i pelene i uglavnom iz istih razloga. Ovo je dobra, ovo je dobra. Ajde da te čujem sad, ajde. Čekaj, moram doći se. Sve još miriše na njega, i dan i jutro, što će doći, sve još miriše na njega. I dan i jutro, što će doći. Pretpostavljam da se svako našao u jednom onoj situaciji kad ako ne možeš nužno zapanjiti svog šefa znanjem, barem pripremi dobru prezentaciju. Ima takvih ljudi. To su moji ljudi. Nema ništa ko lijepa prezentacija, ona sa onim riječima što se vrte. Tranzicije su najbitnije. Abrakadabra. Evo, ovo su bile neke moje najvažnije poruke za nas vođe ponavljače. Nadam se da ste nešto naučili i da ćete ih primjenjivati. A one koje vam nisu dobre, promijenite ih ko pelene. Hvala.